aka kanya ibintu byabaye manguhe hagati y'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse na AFCM 23. Ibintu bikomeje gufata indi ntera, aho bigeze ubu ngubu bisa nkaho nubwo bisa nkaho ubwo byamaze kugaragara ko AFCM 23 iri kurwana n'ibihugu bibiri icyarimwe. Iri kurwana na leta ya Kongo, ikarwana ndetse na leta y'u Burundi. Aka kanya ubu tuvugana, iki gisirikare cy'u Burundi cyamaze kwinjira mu ntambara ku buryo bweruye. Cyamaze kwinjira mu ntambara gihanganye n'iyi AFCM 23 ku buryo bweruye, ndetse biri no guhanganira ahegereye ikirere cy'u Rwanda. Iyi mirwano yose iri kuba iki gisirikare cy'u Burundi kibereye mu Burundi, ndetse n'iyi AFCM 23 umutwe witwaje intwaro wa AFCM 23 nawo wibereye mu gice gitoya cya Kongo, ariya mu gace ka Kamanyora ahegereye umupaka, ahuza umupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo. Ibi byose bikagira ingaruka cyane ku Rwanda bitewe n'uko iyi mirwano yose iri kubera ahangaha mu gace ka Kamanyora, iri gubera hejuru y'ikirere cy'u Rwanda bitewe n'uko aka gace ka Kamanyora kegereye n'ubundi kegereye u Rwanda. Abaturage bo muri aka gace ka Kamanyora aho AFCM 23 yafashe aha bari kwicwa ku bwinshi, indege za leta y'u Burundi ziri kuraswa ku bwinshi, iminara iri kuraswa ku bwinshi, ndetse intambara yafashe indi ntera. Iyi ntambara yose iri kuba mu gihe perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yibereye muri Washington DC. We ari muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bari kumwe na perezida w'u Rwanda ndetse na Trump n'ubundi bari kurebera hamwe uburyo bahagarika iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa bisa nkaho ahubwo intambara aribwo yafashe indi ntera, ibyo byose by'amasezerano y'amahoro bititaweho na leta y'u Burundi ndetse n'iyi AFCM 23. Ibi ngibi byose bikaba bisobanuye ko n'ubundi iyi ntambara iri kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika atari iyo guhagarika intambara iri hagati y'u Burundi, AFCM 23 ndetse na Kongo, kuko abantu bibereye mu nama ni Perezida Kagame, His Excellency Paul Kagame, ndetse na His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo wa leta ya Kongo. Bishatse kuvuga ko intambara ari yo guhagarika inama mumbabarire, inama ari yo guhagarika intambara iri hagati ya Kongo n'u Rwanda, mu gihe intambara yo ihari muri aka kanya ari intambara ya AFCM 23 ndetse n'u Burundi. Kandi aho muri Amerika ahari kubera amasezerano y'amahoro, uyu perezida w'u Burundi nawe uriyo, ndetse n'uhagarariye AFCM 23 nawe nawe uriyo. Bishatse kuvuga ko intambara bo bakiyikomeje ndetse badateze no guhagarara. Abibereye muri Amerika wabumvishe ni Kagame, Felix Tshisekedi ndetse na Donald Trump. Urumva ko ibintu bigiteje urujijo, batazi intambara bari guhagarika iyo ariyo, batazi n'amahoro bari gusinya nk'amasezerano y'amahoro, batazi abareba aka kanya, kuko abari kwirwanira kugeza ubu tuvugana ni leta y'u Burundi ndetse na AFCM 23, kandi urumva ko batari muri iyo nama aka kanya, bo bibereye mu mirwano. Bivuze ko intambara iri buze gukomeza uko byagenda kose. Iyi ntambara yo igikomeje gufata indi ntera, kuko bari kuvuga ko abaturage bo muri aka gace ka Kamanyora aho AFCM 23 iherereye muri aka kanya bari kwicwa n'ibisasu bya kirimbuzi biteye n'ubwoba biri guturuka mu gihugu cya Kongo. Abaturage bo muri Kamanyora bari kwicwa, indege ziturutse za drone zihambaye ziguze amamiliyoni n'amamiliyoni ziturutse mu gihugu cy'u Burundi ziri kuraswa na M23 iri kuzagarikira mu kirere
iminara iri kuraswa ku bwinshi, intambara yafashe indi ntera. Ibi byose n'iyi mirwano ndetse n'uku kuntu abaturage bari gupfa muri Kamanyola, umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ahise asohora itangazo aka kanya, itangazo ryihutirwa ryanditse mu rurimi rw'igifaransa, gusa turi bugerageze gusobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo twese tubyumve neza. Asohoye itangazo rivuga ko ari urgence informée cyangwa se amakuru yihutirwa. Uyu Lawrence Kanyuka asohoye itangazo abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se X, ari ryo ngiye kugusomera aka kanya. Asohoye avuga ati AFC M23 iramenyesha abaturage ba Kongo ko mu gihe kirenga iminsi 3 ibisasu biraswa biturutse ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu midugudu yacu ku bwinshi, bikica abaturage inzirakarengane kandi bigakomeretsa abandi benshi n'abene gihugu. Iyi mirwano yisubiramo kandi ikozwe ku bushake, ni ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu. AFC M23 yongeyeho ko ihora iri ku ruhande rw'abaturage b'abasivili kandi ikongera kwiyemeza ko yiyemeje kubarinda no kubafasha ku buryo bwose bushoboka. Iri ni ijambo Lawrence Kanyuka asohoye aka kanya. Ubu nibwo butumwa nagira ngo muhe bw'ibiri kuba mu kanya. Turagenda dukomeza twinjira neza muri iyi mirwano iteye ubwoba iri kubera ahegereye u Rwanda, bishobora no guteza ingaruka ku Rwanda bitagenze neza. Kennedy wumvaga, kora subscribe, turaje tugaruke mu kanya, ndetse ni kuri ya YouTube channel yanyu MK Senior, turaje tugaruke mu kanya n'ibindi biganiro. Ciao.